O čavota Omer radijallahu ta'ala, o Abdullah ibn Omer, resela je manušeki ulica, jek sabaj, nadikljala ni džamija ko feđir olencar ko džemati, pa čolem pučelje o manušeja, sojo do vas otuc prečinjajlja čavgjate na vea mencar sabale, ki džamija o feđir o sabah ko džemati te këldinele. Sojo do vas otuta čavgjate. Zarem na džanea, kaj tano najvredno namazi ko Allahi azza wa jelle o sabahi, džumake, sabale ko džemati ani džamija. Pa ike me avdije pučava maro džemati, soa čavgjatu men tenaven avdije sabale ko feđer amenca ko džemati, o namazi te këldinen. Sus prečingjatu men. Na džanena ili pak bistergen, lesiri vrednost sigurno bistergen. Amo donesa mena ka te sijam, tu men godite da. Te podsjetina tu men sa ven fadiletija o sabahi pe abhiravi. Pa prvo fadiletiva kjero pejgamberi alihi selam, men sallel feđre wa huwa fi zimmetillah. Koji ka këldine o sabahi, koji ka këldine o feđr, namazin eli oftano telale zaštita kasiri. Allah si, subhanallah. Pa kaj si pošuži nagrada hem časti ke manuše se nego li to veltali zaštita kasi. Allah si. Duj to fadileti ko apea pirane o feđer. Nagrada saro manušte këldini noćno namazi. Pa si tut manuša kola možda nikad kupiro hayati qiyamu lejl na këldinge. Ama kada kaven ko Allah azza wa jal, ko sudnjo dive ko mizani ki vaga, ko kantari, tarolača melija delija karaken, sao dova noćna namazija. So sine lengoro se bepi so dova karaken. Se bepi kaj praktiku inge, e jacija te o sabahi ko džemati ki džamija te aven. Pa neno pejgamberi alihi selam, ko penjar do hadisi kawa kerib, koji ka këldine jacija, taj o sabahi ko džemati, nagrada i sile baši jacija, këldini ko džemati, sar ekvaš erat qiyamu lejl te këldini. A koji ka këldine o sabahi ko džemati, i sile nagrada sar celo rat qiyamu lejl te këldini. Subhanallah. Nasar ket këldjan duj rekatija, nasar ket këldjan shtar rekatija, na, nego sar te këldine šovi ljefta sahatija kobor erat trajnela. Pogotovo kala je vendesere rakja untane bud podugačka, dešu duj, dešu trin sahatija erat trajnela. Pa šali te zamisine tu, hej insan, ko avea, ko feđer, ko sabah, ki džamija, ko džemati, tu ke pisimi nagrada kao vel sar te këldine dešu duj sahatija qiyamu lejl. Samo baši duj rekatija. Sijan li svesno tarakva fadileti, sijan li svesno tarakva ni'ameti, ili na džane, ili pak bistergande. Amo dole se amena ka te sijam, tu men godite da. Ma kero pejgamberi alihi salatu wassalam, baši trito fadileti, skova pea o sabahi pkiravi. Duj rekatija suneti sabahe sere, povredna taro celo dunjalu kojem saso si peleste. Hej insan, bistergandja kavajni na džanea, kaj o sabahi tano je vredno ibadeti he mangloko Allahi. Ja ver fadileti taro sabahi, a samen rodahema kava manga. Ama većina tane uskratime taro kava fadileti. Odvaj tano nešto su vikini pe bereketi. Avdije gotovo sao manušaki dunja prastana, to veden bereketi. Ama nažalost but hali nendar kolo uspineno odovate keden. Avdije manušaro vela pesar na nenen bereketi ko mali. Avdije manušaro vela pesar na nenen bereketi ki familija, ko je vladi, ko romja, ko džemati. En butja vera kana. Mangiali bereketi, mora te ave ko sabahi. Mangiani bereketi, mora tu šteo sabahi te këldine.
Vesu Peygamberi aleyhissalatu vesselam dua sine kerela. Allahümme vakeri. Rabbi Allah. Tu de ko miro umeti o bereketi ko rano sabahe sere dive. Pa de manusha ka vakeren. Wallahi mesfak ko dive ko 5 sati uštava ki butijava. Ama pale muzo dova nigde o bereketi na osetinava. Pa na je to setine kada tiro dive na počminjanle sabahe ako džemati. Sa o bereketi mange. Džabe i tu ke sorano ušteja taro dova nisa o hajrinane ako tiro dive na počminjanle sabahe a prava musliman. Javer fadileti ko apeo sabahi piravi ta ni garancija bašo kuj be ko dženneti. Vadala garanzo Peygamber aleyhisselam vakerindoi men sallel berdein dehale cennet. Koji ka këldinel dui berdejna, sosi berdein, dui šudre namazija, džanena li sabi, o sabahi ta ikindija, mo Peygamber aleyhisselam, ta kuvel ki o cenneti. Javer fadileti ko apea o fecr piravi ili o sabah namazi, oftano čistoća, Tojba, taro licemerstvo, taro nifak. A ujedno, o sabahitano evaga, mizani, kantari, taro, amaro imani. Na ne poparo, no Peygamber selam, na ne poparo namazi, baš o munafikija, lenge, tarijacija, peo sabahi, ko džemati. Na ne poparo namazi. A kad piđanena, Save šukari pa peo sabahi piravela, tu men bi leste ko sabahi pozindoj pijavena. Kad bi džanen samo šukari pa pea piravi, pozindoj bi ki džamija ko džemati bijavena. Vese prava musliman, mangalite diketi ro imani. Jedino sar kamerinele avdivejtano o sabahi. Mangiate jane salutano ko kurko kadikele keda ki juma. Mangiate dikele ko maseko kadikele ko masek Ramadan. He mangiate dike život no kantari tarotiru imani. Te merinele dike ko zumredini ko bori paro odvajtano o hađi. Panda ik fadileti ko apea o sabahi piravi tano nuri svetlost Kovako sudnjo divea menge budkavalani. Pazarem našine predaja ko te vakeri pe bahtaker perde svetloja nureja okolen kolano tomine erakjakere pirena premali džamija. Kada pirela pe korakjakere tomine ki džamija? Pa sam bali ko sabah. Hema kva nuri tano nešto so menge budkavalani. Pogotovo kod oja sirat čuprija koja budro mašu nenala. So misli nea prava musliman, svako dive neko tuke te svedočini, ki tiri korist, hem tut ko Allahi te falini. Zamislino dova. A tut naje niko te falini aver, nego li najšukar stvorenja kolo Allahi stvorinjani. Vajtano melejkija. Ka se Allah ka svedočinen, kas Allah ka falinen ko Allahi azza wa jel. Okolen kolo sabahi ta ikindija këldinena ko džemati. Zare našungen ili bistergene predaja ko to Peygamber aleyhisselam kavakeri meninena pe kosmene o meleikija. Isi meleikija rakjakere, meleikija divisesere. Pa Allah meninena pe avena ko sabahi a džana duriona ki ikindija. Lengir ismena vazdena pe ko Allahi azza wa jel. Pa koga džana ko Allahi olen pučevanen, a on najšukar džanel. Sar araklen, a sar muklen mire robonen. Perno melejke puna, koga hulinjam reslamnen ko namazi. Sabale ko fajr, koga huleno melejkja, do resena tut prala, ko sabahi këldindoj. A koga legir ismena na kela, kedalena tušten ki ikindija, palem tut ko namazi ja čavena. Pa kada ona ko Allahi pučela, o najšukar džanel, sar olen muklen. Ma do reslamnen këldindoj, a muklamnen këldindoj. Prala, o melaikija, manušen kola këldinena,
Ola ko Allahi svedočinena. Hemo ola je filane ko anav pominena. Pazare nasijan svesnu tarakava fadileti. Hem paluni nagrada najšušo fadileti ko apeo sabahi piravi tano somanusha sebe pe o feđer. Normalno mi avera amelia delja kola ka keren ko veden mogućnosti te diken e Allahe ko dženneti. ومن الله والله عز وجل تكرر من توالين دار كل الله هيك جنتك دي كان